Ondan aşık üniversitetlerдің мүчөлөрү бар. Башка 7 дубангадагы өзүнүн филиалдары ачылып атат. Бул ошо билимдүү максатты түз койгон, Кыргызстанды оңдойм деген жаңы муунду алып келүү үчүн ушундай нерсе түзүлүп атат. Бул 1 жылдан бери иш алып барып, ушундай сиздерге жардам берип, кайрымдуулук иштерин алып барып жүрөбүз 1 жылдан бери. Кут болсун. İşine iyilik olsun. Rahmat. Bizim tayanlarımız, geleceğimiz sizlersiniz. Kuday buyursa Zamanında yaşlıların sizlerge versin aynen. Aytkanız gelsin. Kırgızistan'da güldet kırsana. Bizde ушул күнгө жеткирген сиздер аба. Сиздерге рахмат. Сиздер көп жашаңыздар. Sizin yaşamayı dagı. Rahmet aynen. Ben 92'ye çıktım. Evet. 18 yaşımdaydım. Böyle 43 yıl İran'ım var. Leningrad'da soğuşmanda. Volkovskiy oldu. Blokada'nı Çeçke. Rahmet. Tazim sizlerge. Sizlerge tazim var. Rahmet sana var. Geleceğiniz genç olsun. Vaktiniz sağlaylı olun. Rızkı eşitli olun. Студентпиз да анан сизге өзүбүздүн кичинекей чайыбызды алып келгенбиз, ичип коюңуз биздин неберелериңиздин атынан. Evet, biz sizge ır tартуулап берели деп сизге ыр камдап келгенбиз. Анда биздин Гулира сизге ырдап берейин, Кыргыздын элдик ырларынан. Майсалбек, жардам берсең. Сен бул жакка отурбайсың, Гулира, давай. Бул жакка кой, ал бул жакка. Жоқ, отура бер, мен сүрөткө тартып.